nienda tusome ndeto ya Ngai na mbeni ngutungia Ngai mubea nundu wa kutusubia na kutuvicha pau tuvikitie na mumolo tunengete wako kwata ni ndeto yake neni mwibala mwiyo. Nienda tusome buku ya Mathayo kilungu che 10 na ili kuambia msoami ongweli na ili kuvika msoami ongwe 3 kiongo cha uboni. Yesu aisungia uvinganyo kana eikasiama na utedio wa Satani. Kana Yesu aileana na ngewa ila ya nena wani ya maitha make kana eikasiama aitumia vinya wa Satani. Nivo indi waetewe mundu ukwatitwe ni ndaimoni utona na utanena na amubosya edhiwa ula utanena ainena na kuona na makomano onde masenga machasya uti mwana wa Davidi indi avalisi mewa umasya mundu huu ndaumasya ndaimoni ateo na vinya wa Beelzebuli munene wa ndaimoni na amanyiwa na amanya moswani umo amea kila usumbi wivadhanitie nuetawe wanangikoni na kila anduka na kila ndua kana nyumba ivadhanitie ndikaungama na edwa Satani eumia Satani ni wivadhanitie usumbi wake indi ukaungamata na kwa edhiwa numasya ndaimoni na vinya wa Beelzebuli ana menyu masuma sya na vinya wao kondo moma keedhiwa asili menyu indi nye edhiwa numasya ndaimoni na beba wa Ngai niwo indi usumbi wa Ngai numukie kana mundu atonya ata kulika nyumba ya mundu wivinya akamuvuta miyo yake atambite umoba ula wivinya na indi aitaba ilasye nyumbani yake ula utengaliko yakwa undu nakwa na ula utombana sya nakwa nunya ikasya hata we mwiyai chuma kiikuma wa chuma tuinotabania bala tunenea iyulua kukilia vinya beba wa ukombo kukilia ukombo vinya nundu be andu media wa meove be andu media wa makwetwe ni Satani be andu media wa menathina be andu media mabinyitwe be andu withia maundwala makwenda kwika timo meka be andu withia kila mabanga meke be binyongi waliulai likosyo ukamanenga kwika kila matebangite hata emwe ukethia wina wendi waikala maisha mokilio indi ndutonya kuikala maisha mokilio ukwithia wina wendi wekala maisha thayu wobosyo lakini ndu ina obosyo ukwithia wina wendi waupanikiwa maishani lakini maisha mako maifanikiwa ukwithia wina wendi waumuthukuma Ngai lakini ndu isauthukuма Ngai be andu mekala akilebinda mena pata munene ngoni syo maibanga mibango lakini la mibango mabanga ndisakwa ila no kwithia tikwenda kwa mundusu andu ni matonyo munene ya muno na kila kitu mama binda maingi andu mekala thayu nundu wa syobo anundu wokombo ulama kwatio ni mumaitha undu Satani nukwata andu kombo akakwata kiswanio cho akakwata kililikano cho ukethia matika ama undulodu makwenda Satani no akwate mundu kombo ukethia mundu swekalano wau Satani no akwate mundu kombo ukethia mundu swekala uchani Satani ni ukwata musi ukombo ukethia musi wa fulani watwikie ngombo sha mundu ngibu mutu iwo ukethia ukombo su
waumanisha na kuku umae waku satani imutwikithia ngombo cia mundu kana mundu aimutwikithia ngombo ciake nundu andu imatwikithaua ngombo mateumana ukethia mutaendete uthukuma ivalua kwa fulani muyiwa hata mwibo valo mai waku athukuma ivalua ithe aku no bo thukuma ne ithe aku akuibetanga moka mwate ikoba yani wethia ukithia muchusuita mwachiwa mwakunwa namba mwe wa mukethia wa ngombo cia fulani ani yo muthenya inawetie nawe be mishi wenda wathi ukethia cindu cima ciitwa ukethia be musolo fulani witania we no mae waku na wati ya wecokuria musolo wita uniki ukwithia kai musolo cua ina kithangai no mae waku we wacimbie kithangai chu chathela na yu witania we nake ukuikala ngothi ukwithia iembe kana icungwa ciitania we na ukana mwenyu no ukwithia na bandu bacimbitwo kwasi betania we na inyaku undu nake inyaku yo abandio kwa susu ukethia amwi mashitwa mishini ona watho ko kwithio na ngombe shita wo andu makwenyu pe andu athuku muno ila mundu aithitie ngombe ciake no kewe mwe kwitwa au ingi kwitwa mwenyu kewe ngombe kwitwa mwende nengi mutinda kai mwenyu mena au nengi ukona yetwa mwangangi kainiwe ukiwa thia thea mwende thitha icio muno inyaku iwe witau no kwa ciana tokwiwa ngombe ciu ciai yatemewa nyiki ni nyaku iwe ametilia akitothia nila ciie kasau twaketa mwende ukwithia mwana to murifai wanocio kaina kuikoba kwa mobiwe andu meukwatwo kombo na maitwikithwa ngombo na withia maitonya kutembea makadhibala makwenda ikuwa kumanakana bengalama betho wa Kristo waivie na amina kuibadhoa usu wina haki ya kuikala maisha modhacio bethoa muya Yesu waivie mukelanioni na niendo mano undu tuitabani obo ivinda thiseni muno bethoa muya Yesu waivie mukelanioni hata muya na thoa usu ngalamela waivie ndithia wa automatic amen kwangelekanio ila Kristo wambatie mukelanioni na aiva ngalama ya anaisitu ni kana tutangiwe na aete otangio andu maitangiwa automatic haleluya haleluya iloka botandini ni yoyote kanisa wowote wiwe na iwe mwana omwe umbia mo kanisani kwa maikia ila Yesu akwie mukelanioni itu atangiwe na ithi onzetu ithi ya amangai ila Yesu akwie mukelanioni wamina na no thi kanisani na iwe ombia kwiana na ndini yo withi ya wimuokoku na nenda gutabie nde ukukenga akikuma bishop wenyu kuthia mbakanzi pe mundu mutangi ethi amwiki yao Yesu ni waibie ngalama na amina kuiba mandiko masha kindu chambe otie kwala make na ala make mamulea amen indi alao ndema mwiti kila amanengai hukumu wa utikana mangai hata we mwiyai kuondu opamwe na ngalama yaibiwe bena kwinyubia kwitikila mwiya Yesu amen na pamwe na Kristo ibie ngalama itutu ikatwike ngombo bena kuitwia kuleana na ukombo bena kuitwia kulea kuoba bena kuitwia kuikalote muhau mwiya Yesu mandiko masha ila wakuniwe mukelanioni au awikwa au mewa na akunwa iboko na mandiko makwasha na kuondwa makunwa make nitwapo iwe nienda ngukulie kuliati mwandu atangiye ni mawa handwala ekena ni mawa haninishi nutonyoke ngwindini yaku mowa ni makwata andu onde ona wibasha ni ukwato nuwau ni tunathikie mabishop wengi muno mowa itwa ni corona amen mea keimangai amen na twathika athaithi mangai andu atangie andu mana woiwe no wona maende tuni hata we mwiye na mawaye mekwata meo atangie na mabinyi wanu wona makwa meo chao meo atangie kitumi ni chao wendo bia Yesu ndaiva ngalama ni waibie ngalama yonde pyo amen na yu ubowa wa kubowa ni yulu waku uikie ubosho wimutangia ibindela mowo makukia no unyube kuikia ubosho kana
kuikia kuitwa na ndawa shaemwa utila mwaki. In fact wina mwanya winyubie kuleo wau na kuikiobowa na kuikiobosho wa Ngai kana uikie ubosho wa sibitali. No manyo ndawa shaemwa nuku ikali nyendi nazia wikata, yani ni unyubi. Haleluya. Nuwe ukwenyubia hata wemuya na chakeli ni kana withi inasiya autanimake unya ndio maanisha wawa na uishi vitali ukaitwe ndio maanisha nduku ikia Ngai. Amen. Ndio maanisha wawa na uleo dhishi vitali no kwa shenyeni banetele Ngai amboshe ndio maanisha nuku ikia kindu chambe ni kanandawa iboshe nisho shienda utedio wa Ngai. Ngai ndenda utedio wa ndawa. Ngai ni wone Ngai ndawa pinya wobosha hata we mwiyai na bayibi ndo nomwe baba no tu bata tanyena atabanya mabeba na kila kingi na boma nati nukata tedukisha mutabanya ikukenga ikuya hethia wina muikio ndo ileo nywandawa na ukuya wa nywandawa ndo ina muikio utatani hethia akwendo kuwa nundu ona wa nywandawa utena muikio onoka leo nywandawa utena muikio nduboa na wa nywandawa wina muikio. Ngai ni wone Ngai ndawa pinya wako bosha hata mwiye ila Yesu Kristo woki okiethe ndakitali ayita nyumba manyiwa ethe ndakitali umweta wa Luka ai muiti hata mwiye na ndai muiti wa taito na Yesu amwita na baibandu Yesu waasya kana Luka iwatite nzia ila waita akitio mwita amuthukume Ngai na anewe kukua pinya wobosho otondo nguite pinya wobosho na mathukumia langi mangai maguo makuite binya wobosho ukethia maikia neto ya Ngai no akwilile kwako kwake okaboa na Yesu Kristo la wokiva yuluhandi mandiko masha mutheno makitembea aetewe mundu waina ndaimoni na aetewe mundu waina ndaimoni Biblia chasha kana nibo indi waetewe ibuku ya Mathayo kilingu cha 10 ile mswa miongweli na ile nibo indi waetewe mundu ukwatitwe ni ndaimoni utona na utanena ai kililinda na aibubu. Amen. Na thina wake kwithwe kililinda ndashawa ekililinda. Amen. Na kwithi wate unena ti kwithia sehemu shake showeso wonena vokokoti ti kwithia ishombitwe nesa mundu ombiwe ena metho kethia nukona na mundu shombitwe ainena na aende thayuni hondu mandu makoma nona tuma undu maishani hondu andu makwatoma ukune hondu kawabeba withia mundu shwaende achona ukwithia niwene bala uendete abikabandu akwatwa ni ndaimoni na ndaimoni shaendea na umubinyia na abikabandu ila ndaimoni shabetanga kuona kwake wethe amedho make maikuona na nikananda kesho weta kila chende shashoka ingi shamukwata kanwa wethe andanena nde kuona na nde unena hata we mwiye atuikaniwa ni ndaimoni hapinyiwa ni satani wethe wande unena na nde kuona na muthendomwe andu mamukua mamutwa balabe mwiya Yesu ela wabikie balabe mwiya Yesu akania ndaimoni isu ndaimoni shamuleja ambia kuona na ambia unena na mandiko mashelo wekiki ikomano ya sani wa muno ikomano ya kulia mundu uti mwana wa Davidu kama kiti kinene andu makawaida matana nduwa ya atana andu make matana anyanya matana alama mwishi matana indi pe andu madhatie Biblia ya siakana nindi abalishi na alangi atongo imandini na dhembi madhata na masha mundu hu eumia ndaimoni akitethewa ni Velisebubu masha mundu kiweka tinga iweka chama ki tichangai chama ki mundu
hata the window imon na waamana ibindela cia macieke kanene andu ala methi awana thina na andu ala mambe kuma beba wa Ngai ni athugumi ma Ngai. Hallelujah. Andu ala methi awa mambe kunena nai ni atabania. Andu ala mataikia mawiko mangai namba ila nene ni atabania mobo musio. Amen. Ni athukumi ma mwiyai hala mataikia mwiyai andu ala mosa utayo wa Ngai na mawiko mangai na ngumelea ilionewe Ngai mainenga satani ni atabania mobo musio. Nimo methi ya number 1 nimo methi ya wana thina na Ngai o Ngai yeka na atabania no mo methi wa mambe kuyanana na mwethe ata unila windwa ile wana kanisa wina andu aingi no mo methi wa mambe kwasya pesi ndu utumia kuete andu kanisani kabisi kukanyibi tuwi yukamwele tukui mukanga ni yu mukanga ni esenga yuiba yu andu maendete wenda okeri akanisa osungali sikinanga ni abubunza yu mukanga ni ai ati yu etwika ati nukuboye andu yu ngewa ya muthembo cine na atabania na maina ambiyo yu na maina ambiyo na maika ekauni mekala na dhinosu kubika kiliso asyoke na ethia yoba nukuitite na nukutumia ikala wiyumbaniti kuma nundu o andu asukwa na mabuano ibindela yoba wa utethia na maisha maku maila na uya waku waila na mushi waku edhwa na muo na mwedhu wano kwati na udhukuma yoba na numba yaku o andu ala makuishi no mwandu mambe kwa shakana peki ndo utumia jizika na waamanya mishi ni bangi wa ukithia community pe anduana mabangi kana mushi wa fulani pa mundu wa ile kwaka nyumba level fulani yani ukithia pe andu pe atumia me kalienzi. Amen. Ukithia pe asheme kalienzi ameubanga kwangania ethia mundu akanyumba ebu akaniti isawa tuimukula sia. Hallelujah. Ya kaniti nila waka no kwilila mabati makometu isumethina kanethe atiu wake kasomba ka mabati 10 mabati 20 10 ngalikoe na 10 ngalikoe ingi bauma yithina lakini peki wango uona watu ikanukwika uthata shawa thati andua ukeda weka kindu boye Ngai na wambia kilo kwika uithati mwaka uthati ya mwendwe na uthati ya maandi na uthati ya tumia nene na mubaka ona ukwatwa ni makwani gutabitie bandu nye mwene ninesiliswe na ndu manyumba yetu Yesu aishe amaitha mamundu no ala mamusi wake hata we mwiyai Yesu aishu na nekala miaka ngubo yanga ingu ya mwiyai nienda nake kithembeo anakwa kia kithembeo ngwiso thio ngake wakasumbaka kwa kaudhu mwangako ya mashambani na naboya na kupunga na utia uya undu ingwenda kwaka na no wenu umitwe cha thengi no marelative yasu ukuwa kabise kukauya ngali na kayiba andu kakoma na mundu kwamba ngundia mukuli okomo kwake isuka dhinu kakuboyo okomo winaki onuma lakini ndia kukuli okomo. Amen. Maumana hanye na abindia uthenyola ni na ndiye ngui kwambia uyosu na eteo mabio oniba unda na umabu museu mo akisio oka hambithi abu ambia yiyo mau amwe umau ambia yutu naisye mundu endoku akithanga thiba usini wa utaloli mwatu akwa kwilengi utwa baya tukwaka plemali. Amen. Na mwandu meti na makuite kithanga thi maendete kwaka ko nuko na yu okoshi barrier siki ya wu amaitho mama nyau ndatawe mwiye na nyendi leo nena tondu we ni woki wambithiye kwako andabisye ko undi leo nena na wauka muno ni wete sitwa wenda nesa kilia hakambia yu tunaishe o utakithanga thi loli umwa twa kwaku ungi ukuwa twa ya school ina aswania
we kwake imana kiona thia mana utone ngoi je unakue ngoi thimo watu akwaku ngoi thila thingi utwa ya skulu na ala meukua muongo waku andungi mu ya kithanga thimbasania wa mwanga kwaku ila ingi muna mwanga skulu huni wo uoi uthukumandu wani hata iwe mwe haleluya na wewe ngubinyie wekane na uoi aithe andu ekana we ni ubinyie mpaka kabuleni amen na nati no me mambi kwa tila na shoka inginye na bindia mutumionge mama tashietwe mathethiwe ni ngai na imanetwe nda yanduani haya kuya kithangathi atwa kwake nguthi ubika mushinethi ikumba niwe na atongoi report neto iwe kwa chivu kana inguye kithangathi ona na report wakwa DCC ini na kuye kithangathi na nina ya maloli ndiye simeana hata hamwe man kinatwa wa ilobi na alame ukuna kiu ni maango na ma relative pena mundu wabasa ando alama business amen woi na ibungo ila meshidi ya yobetwe shidi ya real na simbulimendi wa nandu mamushi wenu na atui ana twede anikiwa kabyo kia ilio kutaba kithangathi ona kutaba kisiko ndo aimuzi kwakwa yani kuyana na maimu mono oiwo manona ameko imakwithia mambikali no maisi na mbio ndilo amobebani na matilanga na mina namo na akilia pinya hiyo ninaendie kwambia haleluya ishando ange muhima na kila kitu mai oambia mwako ubika bandu kwatwange mwako baya mushikwenyu ona ithe akute nyumba ikitumi na ana mwenyu mate nyumba shikitumi ndukone ilikoni shota matenda kwaka indi peki ndukila chukita bebi nyola ukita na mutambite kukilia muika inganisha ndukone etua mwenyu akou tamewe amuyo masyaye shana bauko aiye kilomwe wenda utwa kilomo iwenda kwithwa na mushi lakini pe usumbi withia umekaile na wendo twawa mwitu tikwasha nimekishwa ndikakoma mundu ume amen nitangiwa nangumetu andika koma mundu ume ndikaseba kwitu mubakani twawe nubungu kausundu ukita wakiliko ukita wabebani haleluya haleluya utonya kuibwa bwani unotwa wona ya harusi na tukuka tuisherekea uwi mungino iwa break record yako utwa wobiko baya uthi ukwathwa ciana ili mwanosu na mukuikalanga hukulunja wachoka baya muchimwithia mwiko na masista makwala matulangiwe mao amen ona kuno wiki angio vitiwe indi unale wai na iwa atwa kingi na ulunja wachoka baya kwenu wanatwa kwithia na tangingi no with your satani achieve na umemandi na nadi umete nende kwa zaneji niendo yuku ya kithangathi ni mine aine wa ndikinose niusu na ikwa serikali na ina akulia na ina ya chivu na kethi chivu bisi na keo chivu ti wandwa ya kwitu amen nda umite mushi wa kwitu kwa aimwala masumbikite mushi witu mena binya yulu wake ila waendi ya tabwa wai mwana uswa nangi yose biu atumia mutumia muima hama alonzi yose mutumia uswa mwana mwana mwanena nuka ako ni wawe wa bungu na atumia haya hame uswa na ndondo weketa ila nabiki ako ni yechia munene wa nyumba 10 hamuya murandi paste kwa kithangathi akake kwake na right yokuwa ne thiloli the anathima na kuwa wa Reverend Oscar na loli yake wina mwako iwe withi ya musyongo twainake twathe yose ni twakuye kithangathi tatu ina ndunge na twamina kumaineana mali ulangewa yatwika kabisi kaumia mbesa cia kwa kanyumba ya muthemboba atwika imajini nyingi au amen hethia mwi wakwa Yesu Kristo iwa umiwe who am I who are you whom do you think what is you what is me what is we hallelujah hethia mwi Yesu aboishi au mishe nzamba ndaimoni yakwetwe kanyokethia ndinena ya nena na yakwetwe methokethia ndiona na yele kuona yona who is Lazarus ni kananda kaumwe ni andu mamuketha ci abanata angi umau angi wacha angi mwasusu
Haleluya. Nyewe kunete ngewa yakwa ila ya kutukoza muthenyo usungi yangu kuyati utanambia chalo ambia nangai. Haleluya. Utanambia plani yaku ya mutwano mwitu asa abililia nangai. Utanambia kweyashana na usomelia abililia nangai. Utanambia ministry yaku adhuku mimanga yambai kwekana na bebo utulikie ukwidhi aedhi ya wina wito wambodi umanzite tauni na medho uchasha hii tauni hii ando ingi kishio kiki ando ingi na bingwa kanisa vaingu kwa ta kanisa mune nubungu manasa ambia na mboya nundu yoba autuma onedhia ni weuni ngayula waina yoana akauma shandu tauni machuka kuwenu hui vala yoba wa upanda atuma andu mauke umanda kilo kuite tila simoke tuwe makubi na andu ya satani utatito nyamasi adhuku mimanga ukwidhi ya matuika ni uo kaendo ukwidhi ya pasta ukwidhi ya pasta ukwidhi ya pasta olika tauni iwe nae na uoni Hadiyo kuwa kaploti ka 50 by 100 makwaka kanisa katika tiwa anduka na mbesha ishuwa wakaploti ku taoni ukedi iwasonga ngaka uma taoni ni ukwata komwe kana kaili na mbeso isu na ni usibala kanisa yakwa pala kanisa wanga iwakwa taoni iyana iyendete pupe kanisa kana muyama no bandu bonde be na institution taoni iyana iyendete bau na umemadhata ama shenda imoni pe undungi. Amen. Ukuiwa mwako pe undungi na no momona ukuiwa bunziani boneka utuku mundu abitilite utuku withe awendete ba keka we moyo mutheno mwina abitile usanyanya kisinu unaendete kusanyanya handu masya mabitilite bau pe mundu methi au ngamite bau mwethe amubitite muendete ku ya no kwa andu mati aicha ukiendea no akulia na kwa kwithe awata hundu kauwa makwelewa maundu mabeba na wae makwelewa payi mundu utenda kindu kisio hata we mwenye kila mundu endete kindu kisio lakini pe pinya pe forces ila isiya kila mundu endete kia suti musio unakwa nongu manzo mwene kia nongu manza suti musio nongu manzo kia atuki kitumi ni kia. Amen. Lakini withe apena pinya usiye na niyo tunene beba ula wokombo netina wa Yesu aminobo sya mwana kesu atwikithitwe ngombo indaimoni ukethia metho make maithukuma na ukethia kanyo wake nduthukuma Yesu ila watulie pinya wa mumaitha mandiko masha andu mambio lalamika Yesu amanya kila kiswanioni sio na amakulia Yesu amwayu tudi moja kwa moja. Amen. Ame kindu chambe kumanike kwenyu usumbi wa yukilila kana usumbi wa tilikana usumbi usuni ubaluka. Amen. Na ame andua kana musi utilikanganite musi utena ngwata niyo musi usu nduungama musi utilikanganite ukethia mutumia na muka na siana methia ngurubu ile kana itatu Yesu aishe musi watilikana nduungama na asha usumbi watilikana nubaluka na ni wanangika na Yesu amea ethia nguitaniwe na ngai ethia nditwa na shitwa ya Yehova numia ndaimoni ngitethewe ni satani mbasi usumbi wa satani mutiliku na nduungama ukethia usumbi uswe mutiliku ivinda ya Yesu umundi ba yethia usumbi wa satani with ya watheli. Amen. Lakini usumbi oyuwe na pinya ona kuthonoke ivinda thuthe ya Yesu usumbi usu oyu ni wina pinya ona kuthonoke ivinda ya Yesu ni kwithia usumbi usu ndai mutilikanga na Yesu amea na ethwa ni umia ndaimoni na beba mutheu muma no usumbi wa ngai no vikie kwenyu. Haleluya. Hethia musi wakwa ukilisio cha pinya
kwisila binyani wabeba mutheu mumanye usumbi wanga iwe nduani. Hallelujah. Edhuobo siola nina uoni naimuwau ni boetwe kwisila bebani wangai mumanye usumbi wanga inu muthengeye. Yesu ainena na manyiwa hameati balabonde mudhi endai mutabiano mukimea usumbi waitu ni muthengeu. Usumbi wanga inu muthengeye, uoboso wanga inu muthengeye, utangiyo wanga inu muthengeye, kukidwa ninga inu kumuthengeye. Nundu maundu alanga iwika siama ilanga iwika awawu alanga yuboasha amaboasha ni kanobo siosu withi wa wikidio kwa langi kana usumbi wanga ni muthengeye. Hallelujah. Hallelujah. Na Yesu ambia kuelesha, ambia kunena na mo amatabye niki moni ya dhambi nikini atabania nikini abalishi nikini almasandukayo na maitonya mainai matonya kudhasha mwana kehu mainai matonya kumubetola linda mainai matonya kumunenga kuona mainai matonya kubingwa kanyo wake akanena na muswami ongolina kenda nibo Yesu amamini amatabia nini simu ya tabania lakini tio kutabania kausunga kamba ilinga. Iya munyanya ukaisunga katambite ilinga. Nabia munduwe mwe kama nyombe. Kesi ukausunga kamba ikata. Kamba ilinga. Na mamendo sunga matelingite. Hundu mabinda kila kitu maswa tabani methi wana womu no. Amen. Mutabani omwaboye mushirika wake oba masako. Ndi siku ndi hata mushirika. So kwa dhiwa kula niyo kana muboya. Na boswe ni Yesu mutabani otumanie kya theki akiamba umie kya muthengiwe aumanie kya muthengiwo niki boye Yesu na boye sionze tiaema wacho boye masame ana honda tika ilio uga boba se ubewa chao yuwe ngaiwe botu tutenake yani paste wo na Yesu ailesia meati tutanambo bikio bosia lawo. Amen. Tutanambo bikio dasia alao obe. Tutanambo bikia utula isokio kombo. Amen. Tutanatule sokio cha. Tutanambo tula isokio kombo ya mowa. Tutanambo pono chakiliko kitu kere satani ndakitumia. Yesu ameape kindu chende ya behind the scene. Hallelujah. Ameambiana toka kwa jina la Yesu. Ameambiana pona kwa jina. Yesu ameape undubamba kwikwa hasha mundu ndatonya upota numba ya mundu wivinya nokosa mali yake ikatwika mali yaku ukosa shindu ila shandu ukwete ukamatungia ukosa mutumia wa mundu lokwetu mundu wivinya ukatungia muka ukosa kibeti cha mundu kila kikwetu ni mundu wivinya ukamutungia ukosa mutumia tumai mioto hawa ukamose asemo kula mobetu kamanenga ukakoma na kibeti ngungu cha mio kwata siana ukajose asiana siacho ukaumia mokoni mamundu wivinya ukoso dhui wa mundu ukaumia mokoni mamundu wivinya. Yesu amea kuyambi lapo ameutanamba kosa no mubaka wambe okwata ula mundu wivinya na uimuaba. Hallelujah. Yesu aishe uibota nduani ya mundu wivina uibota soko wa mundu wivina uibota mushi wa mundu wivina uibota kisioni cha mundu wivina uibota undumani ya mundu wivina uibota nduani uibota kijijini cha mundu wivina na nokosa shindu ila wita shake na mubaka wambe omukwate na huimuaba. Hemu dhasye yoseka ndishokilia beba wo upinya mubaka embeka na wo wamboti wo na ukwata ubeba wo uikwata beba wa wonze ndwambako kitana nocha ukwata beba wocha utioba beba wocha.
Amen. Ndo ambao manza keli tukautwa kana mwanake wa utwa aiye wamba umanza bebolo kushia kutwana na utwao uikwata bebosu na uiwoba ndo ambao mandai sukulila nzio twa mwana wako wamba ukwata bebola ukitaki somo mushini wako uikwata bebosu no choba wamina no kwata beba woba uchambi yose asiana maskulu uchambi yose asiana mawia ndo ambao manda matiriu mwako kamwanga mavia no kaete kidangadi mwano andu imetie mavia maomba matubali makuya kidangadi na mwako waungamua hamo imakie mavikabaya lindo na ya vika lindo ikuwa breki wa na mwano usiwa kwazi interest ya kuendeze kilo na inacho piu nangi imakwata wa akunite nyumbe bati ati alitie mabati yeli kane bati dhimwe na ikunga milamu piu na musala munene ange imetela wa ayaka na aiku na mbwau kwanza pe breaki mwitha anzuku muno amen kwanza takukambani yani akamba ngayo mutangia na alama muoa uchona andu mambia mwako maisemba na mayuka maiku na chala mako na chala besa si amabati sikwa kana amino kuno chalo aibutwa wea amino kuna chala biashara ikwe amino kuna chala ainewa transfer utwa wakundu kuasa andena mwanya amino kuna yani udhi ukwethia nyumba iminete miaka 3 mbwa usikuni wabu imbuela ya zakuya yokamba lakini muno tsua ukethia asitonyangitu inzo ukaendo ukethia chala jumano kinzi tu inzo kula mwingisi tawandi ngongo ukethia chala kitonye tu indi ngongo mwaka withela na mboi tiambi ya kwa na nyumbethe yo yakitwa matobali matebibi tenesha machiwa ichambi ya kuomboka ni kwithia mundu ambie project ata nambo kwata mundu wibinya pepa ula ushia musiwo uisonga nambe amen hashe yange imosa isomethia mwana aitwa muingo na aubanga mwana wake nundu iwathi muingo imabona no bongo ona athi muingo pepa watia mundu balawi ni ukwati wa muingo ukethia wiswania obako enyuma zako nikaba ukamina miaka 10 amen uyu ukita wambe okwata mundusu wibinya amen no imwoba nikana wose shindu syaku kwi wibithile ulike nyumbani yake wose na kindu chambe amino kona ndu isolve sembo kamutia alo tuibamwe muisha kuungama wa muwesa murandi timu obe wosa no ukati ya mali maka no ukamedia nicho kitumuona andu ama majikala tamabonoka ni wa nusu ni wabonoka ni yani waadhibu lakini aikwatwa aitungwa netina aithewa nundu ndambi te ukilia pinya beba ula ukita maisha make undu kila mundu mumaitha uikaramu shimite utuku na muthena kila mundu thayo wa kila mundu wi mumaitha bebani uikalamu shimite na mumaitha usu niwe Yesu waishe mumaitha la washimite mwana keo washiwe ainena na medho make machona na eso liko indaimoni aeka kuona na aeka kuiwa ila Yesu wa mwetewe ambio kwa tobeba awoba amen amino woba pala bebo suwa bidhite medho kuona kwa medho mamwano Yesu hosa amutungia ashoka Yesu amina koba bebosu ayosa baloneni wake wayitwe amutungi hata wemuya na yuna kutawimu Kristo na tawimu dhukumi wangai na tawimu ndumweke nai na tawimu waboshe no mubakatu ambeo mandai wabebosu wiba ikana kindu chambe tutanambo semba nyena sindu situ tuambeo kwa tobeba tuambeo kwa mundu onethia no ango akwa tobeba ni hobwe onethia no
vau akwatwo bebani hobwe ethwa ikasini akwatwo bebani hobwe ethwa yandi akwatwo bebani hobwe ethia ni mutui ethi mukam brother waku akwatwo bebani hobwe ethi brother in law ambe ukwatwo bebani hobwe wa mino mwomba wosa mali maku no kinuka wosa sindu cia kuno kwinuka lakini utana mwomba mwa edwa gumba isu no ndasie akino ukwatwa mali isu no kwoza. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ambako ekotindo kumanga mwitu yakuni ukulia wa mantie mundu wakutwa kwa ya tainyake yu ambo kwata mundu suwe pinya usi ya mwana wa kuitwawa bebo suwa ukwata wa woba wakilia pinya wana mwitu yaku atwawa ingumba wiketumi kipande cha mtu atwawa ikasamba kalike mchiko yaku uone ocha wa semba. Amen. Bea sheiwa na mokitaka wabe banesa madhasiasia na sio ukona ngumba yoko twana musiusu ya sisi akasomba kala kebo ikazi ndiete aeni mako banyumbe ibwao. Amen. Ukile wili okona loli sia mwanga mabia na mabundi meulika mejile idela ukona bakwa nyumba iketumi nikanachu uko twana ukiotwana musiwicheni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ando asume obo kila kibo utambite inyo imokuigwa gesa kuona mundu wonda byobo wa muthembo eumina nindi anambie kuoba. Amen. Namba ikana project ila niendeste namba yodukumana na mundu ibinya ndupota kana ndulika numba ya mundu wibina utambito mukwata na wa mwoba nikana wose mutabo. Amen. Hallelujah. Icha ukita wa mutabo kwa Kiswahili itawanyara, kwa Kisungu itawalut. Nikana wose mutabo ndu isakosa mutabo wa mundu wibina utambio mwoba. Amen. Na wa mino kwata mundu wibinya wa mwoba withi wa wana right yako samali yake yonde pio etuike yako. Ubuanio ukesolika medho kwa kuonekana na mtu nundu nize mtu wa kuhusu etisi. Ubuanio ukesoliko hizo thimu ukaelewe kila ngotabia ndio koti ndo usumbuwa ni mundu wamina na ukilia mumaitha wa kupinya ona Biblia ni nenga nite mwanya wa kosa mutabo. Hallelujah. Ningu tuongelela Biblia ni nenga nite mwanya wa kosa mutabo na bandu bangi kula sio wo mutabo izika mutsozu isibalawe mutabo ukamwe kwoko ni kwa ngumba. Isaya kilungu cha 49 na mswa 24 mutabo ukamwe moko ni mangumba kanala matabiwe undu waile makabonokwa indi honi we yoba onukwasia ona ala matabiwe ni ngumba makaumwa na mutabo wa alama utisha ukatangiwa adumekulia wa mutabo ukamwe kwoko ni kwa ngumba hindi honi we yoba onukwasia ona ala makwatiwe ukombo undu waile hata ukwithia mundu sio kie mabitu atwikithwa ngombo. Amen. Ukwithia ndonewa yoba yasia onasu makabono chwa na mutabo ukamwe moko ni mangomba. Icha ukila cha kuchatabiwe ni cha ukila cha siana sia kuchatabiwe ni cha ukila cha numba ya kuchatabiwe ni cha ukila mwabeniwe nienda yutulati mutabo na tutanosa mutabo nomba katwambe okwata Disika na bape mundu disika be mundu mpitu kisho kwasia mudhuko miwanga ikedwa nubi kaba amushu wakwa ukawona ni umanyaka naitwa akwati we ini Yesu atunenga formula ya ati shindu shenu ila mwabeniwe muitonya kuitungiwa mupaka mukwate mundu suwe binya na kumwoba.
Amen. Na mundu sunu ukwate waba mauni. Amen. Hallelujah. Mundu suwe bina nukwate waba mauni. Boyani. Na usio wa mboya. Amen. Usio wa mboya ndienda na miaka. Hallelujah. Tiwi na miaka ya anata. Nikana uboye ukwate mundusu webina na wimokelia aye. Ndikulana sia miaka, ndikulana sia we mutwae ndi mutwae, mboya mundu wonde kana mwanake mundu muima muko munini wapoya na mwikio nukilasia mundu webinya numukilasia bina numukwata ano kamoba. Amen. Na mboya ndi sinjenda haiwengulia chao we mwana muka dinena sya naka tungi ayoba mubya kauni wabeba be mundu ume mundu muka. Hallelujah. Bayi musomu note musomu kila jende kani mundu ukuikia mundu ukuikia ni nguikia maundu onde ni matonyeka. Hallelujah. Hallelujah. Bemisi ikodi kuponoka. Bemusi yoba ukoiko kelia ngumbao. Bemisi yoba ukoyupaka andu mauta motumika. Na nimeodhi kumuthaitha Ngai binyani wake. Nimeodhi kumuthaitha Ngai utonyini wake. Na mishisu nikothi kuthaua. Nipe uthaua mundu. Nimuikia mwekana mundu wote ni matonyeka. Nimuikia yoba. Nimuikia mundu wote ni matonyeka. Nimuikia kana mundu wako. Nimuikia basho. Nimuikia basho. Nimuikia wekeo. Nimuikia kukidwa. Nimuikia kwata mundu wipina. Nimuikia kwata mundu wipina. Na kumomba. Na kumudesha yungu. Na kuosha mutamo. Yoba nitoka uboya. Nitoka kuikaila shito yako. Na matema kuyoba. Nitoka kwata mundu wipina. Nitoka kwata mundu wipina. Nitoka kwata mundu wipina. Nitoka kwata mundu wipina. Na uboba. Nishitwa ni ya Yesu Kristo. We mundu wipina. Uikailia mushi wito. We mundu wipina. Waetio levi. We mundu wipina. Wakwatia sheimaitu. We mundu wipina. Wakwatia mituano. Mchini uno. Ituoka kwa kwata. Ituakwata beba wote. Ula ukitamishi yetu. Ituakwata beba la ukitaminisho. Ituakwata beba la ukitandua yetu. Ituakwata bebosu. Ituakwata shitwani ya Yesu. Ituakwata bebosu. Ituakwata bebosu. Ituakwata. Ituoka kwa nama. Shitwani ya Yesu Kristo. Kila kisumikita mwisho wako. Kila kisumikita. Ukedhi ya wadhu kumandua na matunda. Tuoka ukikwata. Tuoka uchananga. Tuoka ukimina. Tuoka ukimina. Tuoka ukimina. Shitwani ya Yesu Kristo. Mwana wika yula widayo. Shitwani ya Yesu Kristo. Shitwani ya Yesu Kristo. Shitwani ya Yesu Kristo. Kila vinya wawau. Kila vinya wawau. Weka ilie mishi yaitu. Mabeba mamonde. Alama kwatie miyandu maitu. Ituoka ukwata na kuova. Shitwani ya Yesu Kristo. Ituoka ukwata beba wocha. Ulaweka ilie nduasitu. Ulaweka ilie lembeta yokamba. Ukedhi atuatwiki andu mauvudwa. Na andu makumawa. Ituoka ukwata munene. Wayayaya. Mkuu wa anga. Uliekalia nchi ya ukambani. Ukakalia Machakos. Ukakalia Makueni. Ukakalia Kitui. Ukakalia Mwingi. Anayetawala kijinji. Anayetawala vijinji vyetu. Ewe mkuu wa anga.
tunakuteka nyara asubuhi ya leo. Unakuteka nyara, tunakuteka nyara, unakuteka nyara. Kinachotawanya vitu tunapokusanya, roho ambayo inatawanya mkikusanya, roho ambayo inakalia watoto wako, imekalia masomo, imekalia biashara, imekalia huduma, imekalia ukulima wako, roho ambayo imezuia wanao wakijenga hawawezi wakasonga mbele. Tunakamata hiyo roho, tunaikamata hiyo roho, tunaikamata hiyo roho, tunaikamata hiyo roho, tunaiteka nyara mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Ewe mkuu wa anga, ewe mtu mwenye nguvu, tumekuja kwa jina la Jehova, tumekuja kuchukua nyara, tumekuja kuchukua nyara. Unakukamata, unakufunga kwa jina la Yesu Kristo. Tunavunja kila ngome. Odia indikatone bazozu riba loka zuna kidadina. Si kwa sababu ya masomo, si kwa sababu ya mali tunashinda, ni kwa sababu ya kutembea na Yesu, kwa sababu ya kutembea na Yesu, kwa sababu ya kumjua Yesu tunashinda, kwa sababu ya kumwelewa Kristo, kwa sababu ya kuelewa njia za Bwana. Hapo ndipo tunashinda, hapo ndipo tunashinda, kwa sababu ya upako, kwa sababu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Hapo ndipo tunashinda. Beba ndo mundu ubika ekwasha enough is enough. Hundu baye muthe no noma kukacha mundu wibina aleche sindu cia kwa utungi wetela muthe nomwe uloku thinasia akasya mundu ni na muthenia muno kani mutungie sindu ciake nukwetelanga wetela mubaka okwe wetela onala umandhia makakuo metele na ndiye ndo bitukane na mutheno nienda kila mundu wiba, kila mundu wiba, kila mundu wiba na kila mundu mbitukisi tondu yoba ngai wikala thayo nenda wosetambia ya mwikio hata mwe na kila kitu maakilisto ingi maemwani kawa beba ni kwithia sindu ila imata muno kauni wa beba na sisio sindu ila maleana sio muno na kimwe kita wa pesa. Amen. Kimwe kita wa pesa. Ethia pesa siaku itukuma kukitaka waku wa beba betukesia no kabinda kanini na imbesa okasiasia niki ni kwithia alama makukita matumite mbesa sio itwaitwa ithembeo ni cia uimu, itwaitwa kwa andu awe, itwaitwa kangani. Ingi mundu akosa mbesa kuma moko ni maku akathia akasia thisia na ikichwo sini ithi na kiwu ange maithi makiki ya mithumbini ni kanandu kaune maisha ni maku na ke satani akuye mbesa cia kwikalokwete ndukathaukia mbesa lakini alame kuumina matumite na mena mali kuthonoka. Solomoni aisye bekindu kimwe cha ndani sethio wasua no niye mundu mwikala akwatie kila winacho na ende ya na uthelewa na peungi umasya unenga na sindu syake na ende ya kuongeleka. Umundi kwa chaku nienda kila mundu na onethia wimusheino wasyo umundi nienda kumia ndembo nimite kuoba mundu wibinya wa musi wako nikanasiana syakwa siose mutabo niobea siana syakwa mundu wibinya ula Yesu wasya ndulibota numba ya mundu wibinya atewambe umukwata no mobe. Amen. Hallelujah. Nienda tukaumisie yoba ndembo itawa ukwata mundu wibina na umoba. Amen. Nikana wose sindu syako, wose sindu sya muse waku, wose sindu sya kibeti chako, wose sindu sya sya imaku, wose sindu sya siana syako, wose sindu sya musi waku, wose sindu sya mutwano waku ila sya kwatiwe ni mundu wibina. Amen. Na wailethe aju ala mwiba kanisani na lange mwiko ya misi na mbe iba iyo tutumia na mbe noti mwanza imwe inya
nana not than that na mbesu niyo tutumia kumumisia Yehova alamu tena sio mokoni alamu teba kanisani alamu ikuwa muibasa idiot nya niunge mekithembeone hata wewe na kuwe uteba kubi kithembeo chako ni na mbesu ona ilungusie kumi ndembo na mbesu niyo tutumia alamu ibasa na mbeni niyo tutumia na kila umwe nienda ukusudie na ndukaumia ndembo wasi kanitumia reverend vivitiu nyetinyo tumia nyetinyo kumisia ngai no muye yu ningwenda ukona ndembo hii na mita ya ukwata mundu wipinya ulawe kailite thayu wakwa na umwoba nikanono se mutabo ani ateteletela mwiboke thea imwambia kuika kindu cha beba kila mundu ena kauko ukita onakona na ukita wakwa be unge gwete ukita be ange gwete ukitia no mubaka mundu wipinya ambe ukwatwa na achobwa nikanatwose mutabo mundu wipinya ambe ukwatwa achobwa nikanatwose mutabo mundu wipinya na nienda uboya ethia ndembo suya kwisimuni nienda kwamba uboyota miumeti ethia winayobu kwata na moko mako nienda kuboyota beto miumi nikana ulimwengu ni wabeba nimenenge assignment hata mwe nienda kwamba umenenga uyole kutethia bayo ulimwengu ni wabeba nienda nambe umenewia nienda nambe umenenga uya na wakwato chukilia na ethia si simuni kwate simuni enda nambe upoya utanamba utuma nundu kila tukwika ni kiudhio sia matunda kila tukwika ni kiudhio sia matunda na mukakusia mawiko mangai ngai samutheu isitwane ya Yesu Kristo ina utungia mubea nundu wa matei maku na muma wako wingai yuluwa ngai sionde wimwiyai yuluwa eya ihonde wimusumbi yuluwa asumbi onde mausumbi na mokumu mamo nimena mambe waku atongo ya nene ni matula shandu mbe wakumu ya Yesu na Yehova sisha moko ni maitu tukwete ndembo ilate kwenda ukumisia ni kuondu wa ukwata mundu wibina na umwoba nikanatwose mutabo nina kwata mundu wibinya ulimwengu ni wabeba nina mwoba ishitwa ni ya Yesu Kristo na nineya ya kila mwana asa na mwitu asa kila mwana kena mwitu kila kana na kila mushai Yehova aitambucha aithi kumya ndembo yake nina mea ya mambi ya kuosa mutabo inadhasha mutabo ninadhasha mutabo mutabo wobosho mutabo wako ila maishani mutabo wa eitu nana kema itu utwawa mutabo wa mishaitu udhawa mutabo wa mishaitu kwithe anotonyi wako waka ishitwa ni ya Yesu Kristo mwananga ila withai inombo anga ithembeo ila shukitamishi yaitu neto ila sianeniwe na makanywala manena makasha mushiwa fulani kuhikedwa na Mungu wakati wa shana mabebala matumiwe manyai kashamishi yaitu ukedhi atuyina ngwata niyo nitwa matulanga inakwata na kumoba na neta shana ikashokea ni na nanena na dhayu wa ashei ngosyo ikololoe na kuwekea siana sio mabitu yala maibetisi Yehova ngai wimosumbi there nokiona ni nundu wingai ishitwa ni ya Yesu Kristo mwiyai osodhembi witu nundu wingai
ambe ikumia ndembo sen ethe uibaete ndembo ya kwili lo bandu lecho bandu bonde bakirembe o bandu bonde tu na uimilecha idhikaete matunda idhikashai ikaete thayo mweu ikaete mawiko mangai ishitwa ni ya Yesu Kristo mwana wa Ngai ula withayo na nena kukilia na nena kukilia na nena ukilio na nena ukilio ishitwa ni ya Yesu Kristo kila cha ukilishe bina kwambia oyu ukakikilie bina kila cha kailie thayo wako kwambia oyu ukakikaile kila cha ishe bayi mundu wako nuka songa mbe na chana nga shitwa ni ya Yesu Kristo na mateima yoba makasumbi ke yulua thayo wako yoba osanguma nanga wipala uina ndui mutangia mundu wibinya ndui somu kwata noka mwoba ute mutangia sabali ya mbiyano tangia sabali hii ya mbiyano tangia edhe ndui mutangia nindoka boye mboyeti na wakwa asyamu ya Yesu ninoka mbe waku na kumbula naisi yakwa kwacha kwa umundi muyai andike sitwa yakwa ivuguni ya thayo duikithie mwana waku no inenga pinya wabeba mutheu nikananga tonye kumkwata na koba mundu wibina na kosa mutabo ni muvea muyai nundu wa thayo ni muvea nundu wa wekeo sitwa ni ya Yesu ninavoya na utunga muvea amen ngaya samutheu na utungia muvea nundu wa kila umwe umbula na isi yake kwako yoba nini simu ikiku ila tumbula niweke ya ekando ama kakomane na binya wako kuma oju na maundu alama na imatato na kwika makameke ishitwa ni ya Yesu Kristo amen amen pengai na edhia ni watangiwa tuikuma misitu tuende kanisani enda kanisani no dio tabia pastor kumwe pastor umundi ni nanenga mwe Yesu thayo wako ndukekale musi endo thaithine eno kamuthaithe mwe na kumutungia mubea na kuma umundi nukuona mawiko mangai manene amen yoba ndamwathime na tuikoma na wajumosu unge na inge nina uthocha ba kanisani ba masako na ndwala onde winapata na mboisu ya simu na mbesu kumionde mbonayo na mbesu noyo yandika wa mabatala wina monika na tuboye pamwe winapata andika butu boye Venus maundu ngai ukwikite no wandike ukusi bau nikana ukusi wako unenge mundu ngibina amen na nduke kale dukabinyiwa ni satani na kuumisyo bindeti andika bu na mbesu isu ninya nikala Yesu ndikala mundu ikala na secretary we sauna waandika prayer item wona na yasungiwa completely Yesu ninya niko nawe yaso yeah kondundu katate andika bata wako na wia na die soma bata wako ba lakini wambandikio kusumbie pasta kiuni chonga yombekia testimony yesu tukasoma mabata kati boy kimbidhini amen na ngaye isunge achao kwa wazi haleluya hadi mwenye naona mbingu zimefunguka zimeleta majibu yangu naona inu ni Mutongoi TV mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sya kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika mauvo mawo makele mavuti no konya uteti utanithia nanema no manithwa bandi ni wa vilingi wa mauvo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu
kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa mauvoni wa thela itisina wa vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makanzeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palvisa ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana and I am your only as your only inye swimming instructor wenu wena kwenda kwambela nzumbwa nena family nini wanene na family no yuko uko nzumbwa yu nzumbwa niki ngoni nyandija mbona kuyangu mambia mbesa mbesa ya kumende ila ngo ambe yu o kawajika zekini ona ne mutuma mjiko kuwi nenda umanae sindu iso ndo wandikita bai nuthe asia kuya kwa sana ukona bana na kuwe zilina mwa kuwe zena kumate sie naona muite ndianga wasitu tuwe mbeza ndina sio yije ne bidingo kulia na vuliza kwa vuliza kwani welele jau vuliza namba yako ndo hizo zenzi ni wabe nduye namba kana ya ndo namba na ule kone andike kaya moja napo cha mweleze itaji la kulo ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadadu kwa kina kidanze kubo kulati tembelete tika hadhima wanijo yo idio boya utieta family akwiswe mboya mama be we wendiete maba ma utubia ba ngunite wa maikili yakase no sukase nikase sio gaina kokelia gaini athime inu ni Mutongo TV mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni twavika mauvo mawo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa vilingi wa mauvo metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa mauvoni wa thela itisina wa vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwata nyamukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Alo, kaka ingota simu da kweka na haraka wimbo tembete muno. Atwikio na mundu akwata mesa ndesa utha mali nesa ni utinde wa ukoni wa timu. Ye,
mwekene yembesa na nengeo kila kivoja uthungula ivoka voka isomesa wibinge wiweka nundu ati na muisi atie thina wakwata ni thina simu nuko niwe wakwata wewe mbesa itisia mana ivo uno nalikile kia mali owa na ni mali ya kuike yebiti ende kitai bumuzi kwenjuka notu ine polio kwe mundu ikolona mundu akwane walela ndambezi othemba dia motabisie ndambeye kalota simu akunye tukambisia sei na kwa ndambezi kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe inu ni Mutongoi TV. Sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu, sifa kwa Yesu. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, pokea sifa. 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 Masia twakuinua, twasema pokea sifa. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, pokea sifa. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, pokea sifa. Hey Baba, hey Baba, hey Baba, pokea sifa. 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 Kwa watangazaji, pokea sifa. Kwa waimbaji, pokea sifa. Kwa wana vyombo, pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Yesu asifiwe milele na milele. Shetani akikuja teke chini. Pigia Yesu makofi tafadhali. Inua mikono yako tafadhali kama unaamini Yesu anaweza. Inua mikono yako tuambie Yesu ni asanti. Gaino tuete ye TV yita wa Mutongo nikanatika kunewe ya museo. Nikanatika mudhaidhe ngaiwa itune. Inua mikono yako. Alama rusai setimusi. Gaino etayo bosio. Alama ena madhina gaino etayo bosio. Wawina dhina wo gaino boasya. Inua mikono. Hallelujah. Hallelujah. Isisame Yesu uniokoe. Isisame Yesu. Hallelujah. Uniokoe. Isisame. Uniokoe. Isisame. Uniokoe. Isisame Yesu. Uniokoe. Isisame Yesu. Uniokoe. Isisame. Uniokoe. Isisame. Uniokoe. Isisame Yesu. Utuokoe Masia he. Isisame Yesu. Nisizame. Hallelujah. Isisame. Uniokoe.
umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Wachungaji waseme umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Watangazaji waseme umeinuliwa juu, TV waseme umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Inua hivi, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu, umeinuliwa sana, umeinuliwa juu. Nasema umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Yesu Baba umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu, umeinuliwa Jehova, umeinuliwa juu. Ukiwa na shida umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Tunakuabudu umeinuliwa juu, tunakuheshimu Yesu umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa juu. No iwe Yesu, no iwe tata, ninavata naku kila muthenya. No iwe Yesu, no iwe Yesu, no iwe ninavata naku kila muthenya. No iwe Yesu, no iwe Yesu, no iwe ninavata naku kila muthenya. No iwe, no iwe, no iwe Yesu, twinavata naku kila muthenya. No iwe Yesu, no iwe Yesu, no iwe ninavata naku kila muthenya. Ngila tuboye Kristo waitunileta utungu ya mubya yasta uyemelesa tuikaleta thayo no ngai waituni ngai no watu matiamuka ngai waituni tukathia na gukathia sitwa ya ngai waituni pia musisi sia utongo itv ngai waituni ena mawata ena thina wa mwi ange maina mbesa ange maibita rent ange ne mabuti wo ya ngai waituni ene ne meabe na wikwatyo thina wa sitwa ya Yesu. Musu minetaita TV itonga iwaituni TV ya mutongo director ondela matongo ese musumbe kameke nesa imaiti TV ya kutabani obo wangu kaine matunenga atanga simena mugo mena dayo wako thaitha ndo kameke nesa nga iwaituni praise and worship ilanga iwaituni tunengete kukwata na nondo wa kwailia ya kutabani sito yako musumbe ndo katunenge kidito kinene nga iwaituni ta Kristo wetu nuti naku tika minete naku ninda yana Kristo ninaboya
Amen. Naendi musiaisia ni wikwati wakwa kana wina muthenya wakwa ila na wina undu wa kumutungia ngai muvea nundu wa kwa mucha withayo na kwitha utona kwilwela kisese cha mavisa cha Mutongo TV muthenani wa umundi ndio thocha ndini wa uthaithi witu ula wita watu athimwe na ende tukwathimithia muthenya waku na chuma chaku we nyumba kwaku na ni kwate kana wende no tukwate nesa wivala we na ende tina kindu kingi kana maundu maingi moko kuya muthenani wa umundi ni kuvikia na ukwathimithia muthenya waku na ukwete kithaitho we nyumba kwaku ndi kwate kana wavikia na kwathimwa ni kilungu kiu chaku mukumya na kumutaia muyai na ende ona mboya ni kwate cia vikia na kuvikia nesa musiaisia na muthenya ni wamundi withana kwa tondu withana kwa Veronica Siombua na tukwitha tikwatiania kuma oyu ngina mwendo wa saa 5 wala itina wa kilungu wanatika mbudho tukwitha tikwata Sunday school na tuna Sunday school tukwitha na kikundi ki ingi cha kumukumya na kumutaia mwai na itina wa kikundi cha kumukumya na kumutaia mwai tukwata mutavanya wa muthenani wa umundi ula kwitha aivundisia yulu wa uvosio na indi musiese ni kwia vayo wauka na vayundu umwe maangai witha waite medana yanata kana miaka yanata umundi ngai no tumanite kula we yulu wa uvosio na indi tina ukwata mutavanya itwa muthenani wa umundi nitukwitha na mwini witu wa muthenya wa umundi ula wita wa Jen Itumbe na indi ni kwati muthenya wa umundi tukwitha wivikia na kwathimwa na ukwathimithia muthenya waku na indi nanolwa aume onde ni mwendea Happy Father's Day nzeo kana muthenya musio wa utania aume maitu na aithe maitu na muno aithe alama subia asia nacio ngai na mwathime na mwitha na muthenya musio wa kutana na mwimona ngai ndini wa muthenya wenu na indi nundu wa kumunenga ndaya yetu kwitha tikwata wathi wake Stella Mengele ula wasia aume ni mavata lakini vaya teimina kilungu oingi na tutumie utumani munini kwa namba itu ya studio la ni ile 395 ile 395 na indi witavya wimendea ao Happy Father's Day nzeo tina mundu maingi umundi tienda kumatania au memaitu wimendea au Happy Father's Day nzeo na utusiaise wiva kana utwelo ele wiva na wenda kuthauki wa wathi wiva muthenani wa umundi utumani usu itumandini wa namba itu ya studio ilani ile 395 ile 395 kana utwatie ndini wa mitandao ya mikumukanilie vala Facebook utukwatia na Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official, Instagram Mutongo_TV na ende watu wate yaku kuonde no kwata maundu wa Mutongo TV ona kilungu cha twathimwe no gikwata vau ona kio live na ende musiaisia bitikili oyu tukwate Sunday school atisio kedia tukwitha tima na mo ati na mo nao na mumite va na meyeta ata na tilika ndeni wa ikundi ke kilungu cha kumukumya na kumutaia muyai kangu thocie musiaisia wakwa mwana kilunguni kingi cha uthaithi wa Sunday school kwa masitwa neta wa umau wa Kisilingi na isitwa jela yakwa jikipandi neta wa Boniface Musyoka numete kanisani wa Victory Breakthrough Center Ilovitasia na kusiawa nisiaitwe Makueni kisio chakola utuiwita wa wake na itina wakumanyithia undu nitawa bitikilie ni kana tambie kithaitho kitu cha muthenya wa mundi na muthenya wa mundi twebundisia yulu wa mwikalo wa mundu mwi na kusoma kwitu kwa maandiko matheu ma Biblia ne bukuni ya mutabane kilungu kye 11 muswa wa mbe kubike 10 na ne kulia ute kutukwa ku ni kana ni tonye kusoma mpaka muthia na nikene tina tusisie undu maandiko me kutubundisia na maandiko me acha u mutabania kilungu kye 11 muswa wa mbe kubika we 10 icheki mutu chaku yulu wa manzi nundu ukachona itine wa mithenya mingi nenga andu muonza kilungu ona nyanya nundu ndwisi undu ula ukethi wa yulu wa wanthi ethi wa maveo ni mausuitwe ni mbua ni mekuono cia manzi mamo yulu wa nthi na ethi wa muti ukavaluka kwelekela ngali ya itheo kana kwelekela ngali ya yulu fala vandu vala muti wavaluka vunovo ukethiwa ula usiasia kiseve ndakavuia na ula usiasia maveo ndakaketha oundu utesi nzia ya kiseve kana undu mavindi meana evune ya ula muito ota undu isi
wia wa Ngai ula wika maundu onthe kioko buya mbeu ciaku na wiyo ndukasiye kuoko nundu ndwisi ila ikaila ethiwa ni kana niya kana ethiwa ciele ikethiwa nzeo o undu umwe niguo cheni kimuyo na kusisya sua ni kwendea cia metho ethiwa mundu akekala thayu miaka mingi na tane nthini wayo yonthe indi nalilikane mithenya ya kibindu nundu ikethiwa mingi kionthe kila chuka ni mana muswa wa kenda na ni ukanyo ni utao kwandu wa andu mamuika tana we mwanake wanani waku na ngoo yaku ikutanie mithenya ya wana waku na kinya nzia cia ngoo yaku na kuona ni kwa metho maku indi manyawe Ngai akakwete usileloni undu wa maundu acu onthe kwandu wau vetango yaku na iche kuasa uthuku kuma mwini waku nundu wana na uika wa thayu ni mana Ngai ni athime maandiko make niende twibundisye maandiko acu twasoma ni maandiko mena ndimo na niende tuone Ngai etubundisye ata iulu wa ndimo ino na niende tusisye maundu ana ethati atano ala mawetetwe bau ni kana tutonye kutetheka ta ciana undu wa mbe